नमस्कार छात्र छात्रीসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত হিন্দী ব্যাকৰণ বিষয়ে শিকিম। এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে। পৰ্যায়বাচী শব্দ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে খুদি থাকে যে পৰ্যায়বাচী শব্দ আৰু সমাৰ্থক শব্দ বেলেগ বেলেগ নেকি? নহয়, পৰ্যায়বাচী আৰু সমাৰ্থক শব্দ একেই। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই 40টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আনিছোঁ। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যদি এইখিনি মুখস্থ কৰে বা লিখি যদি ৰাখিব পাৰে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু কমন আহিব। ইয়াৰ পৰাই আহিব, ইয়াৰ বাহিৰে সমাৰ্থক শব্দ আৰু বেলেগ নাহে। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই পঢ়ি দিছোঁ লিখাখিনি। ঘৰ হ'লে গৃহ, আলয়, মকান। ঈশ্বৰ হ'লে প্ৰভু, পৰমেশ্বৰ, পৰমাত্মা, অগোচৰ, অলখ। কমল হ'লে পংকজ, নীৰজ, কোকনয়, জলজ, সৰোজ। কিৰণ হ'লে ময়ূখ, अंशु, मरीचि, रश्मि, किरण। कोयल, पीक, प्रभूत, बसंतदूत, कोकिल। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति। তাৰপিছত চন্দ্रमा, চাঁদ, নিশাকৰ, শশী, সুধাকৰ, সোম। চাঁদনী, জ্যোৎস্না, চন্দ্ৰপ্ৰভা, কৌমুদী, চন্দ্ৰিকা। জল, নীৰ, তৈ, সলিল, वारी, रस, सारंग। तालाब, सरोवर, तराग, पुष्कर, ताल, स्वर। देवता, अमर, देव, सूर, आदित्य, अज। नदी, तटिनी, तरंगिनी, आपगा, सरिता। पक्षी, बिहक, परिंदा, अंडज, शकुनी। पत्थर, पाहन, शिला, उपल, प्रस्तर, पाषाण। पहाड़, गिरी, नग, भूधर, शैल, महीधर, पर्वत। पेड़, बिटप, पर्णे, वृक्ष, पादाप, तरु। पृथ्वी, धरा, धरित्री, वसुंधरा, भूमि, धरती। बंदर, मसी, शाखामृग, वानर, मरकट। बिजली, चपला, विद्युत, सौदामिनी, चंचला। ब्राह्मण, गुरु, भूदेव, अग्रजन्मा, विप्र। भौरा, भ्रमर, मिलिंद, मधुकर, अली, मधुप। मोर, केकी, अहिमदी, मयूर, सारग। वन, जंगल, कानन, अरण्य, विपिन। सिंह, मृगराज, नाहर, केहरी, शेर, नवपति। सर्प, अहि, सारंग, मणि, उरग, सांप, भुजंग। कपड़ा, पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र। अग्नि, अनल, दहन, धूमकेतु, पावक। दास, चाकर, नौकर, किंकर, परिचारक, सेवक। गंगा, देवनदी, भागीरथी, देवापगा, सरसरिता। हवा, समीर, वात, पवन, वायु, बयार, समीरन। पुत्र, सूत, तनय, लड़का, तनुज, बेटा। पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून। पुत्री, सुता, आत्मजा, तनुजा, तनया, बेटी, नंदिनी। वान, सर, अशुभ, तीर, इशु, बिसिख, नाराज। मछली, झख, झस, सरक्री, जलजीवन, मत्स्य। मेघ, जलधर, घन, पयोधर, पयोद, वारिधर। समुद्र, जलधि, जलधाम, पारावार, सागर। सरस्वती, भारती, भाषा, वागीश, शारदा, गिरा। सूर्य, आदित्य, रवि, दिनकर, प्रभाकर, पतंग। अमृत, पीयूष, अमी, अमिय, सुधा, सोम। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এই 40টা সমাৰ্থক শব্দ লৈ আনিছোঁ। খুব কমন হয় আপোনালোকৰ কাৰণে। এইটো পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰাই আহিব, দুটাকৈ আহিব লিখিবলৈ। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে যোনটো সহজ পায়, এই মই 4টা 5টাকৈ দিছোঁ, দুটাকৈ মুখস্থ ৰাখিলে হ'ব। দো পৰ্যায়বাচী শব্দ লিখো বা দো সমাৰ্থক শব্দ লিখো, তেনেকৈহে পৰীক্ষাত আহে। মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰ হ'ব। ধন্যবাদ।